We are your Broadgate Queens, and welcome to the Broadgate Broadcast Season 2! Episode 1. So long! Hello mga audience! Hello mga televiewers! It's been a long Oh my time God. since a Friday. Wala ako ga-expect ng mabalik na usog. Di ay? I thought na-cancel. Correct. Ako kay, ay, murag silang kuan. Ay, hala! Hoy! Hindi ko magsaba. Charot lang, oy. Wala. Actually, tonight, kay Ana, tonight. Tonight. It's Today, the night. today, Tomorrow. tomorrow. Yesterday. Wala na siya ox. Mga ati, wako ga-expect nga magka-season 2 jud ta. Di ay? Abi ko season 3 na dito. Ay, bitaw. Dapat Skip. 5 dayon. Skip the idea. Actually, ga-expect ko. Mga Promise. Like No, as in? 100%. Yeah, but we would like to send our prayers to our beloved sisters, Hala, Cardi J Ay. from Cebu and si Santa Laninya and si Maningning. ay hala yes. Maningning no. Kung asa man mo karon, hopefully peaceful ra mo. Ay, ala! Uy! Kitong usa, medyo nakalimutan naman. Char. Pero ati na, atay topic. Ay, Yes! sure mo? Ay. I think, ni si direct na adaw. Char. Abi ko maglingkod na to. Maglibak na ta. Char. Sige, Ako go. pa-pretty ka. But, Unsay of topic course, today, as ate? usual, naamon sa topic i-discuss, di ba, kada episode, right? Yeah. And ang atong topic karon is brought to us by, and sponsor, check by these people. Chareng! Check In the name of... Love. Charat. Ang atong episode 1 is entitled, The Truth Will About set you free. Artists Who Miss Deadlines. Ay! Familiar. Charat. Dagan ko mahuna-hunaan. guys. Nako mga upat kabok na ila. Chareng. Actually, Story, unong ah. sila. Charot lang. Naabas sila today sa studio. Charat! Kire. Ba't ka na ate mo na atong kuan? Ato explore the topic for today. Very kuan, very familiar. Very timely. Very Yeah. timely. No? Charot. At 7 p.m. Charat. Check. Murag bagway lang to. Medyo mga charat. So first question, what is the square root? Kuya Juan. Okay na. No-brainer. Charat. Kay walay, brain. Charat. Check. So, Please. is missing deadlines a sign of creative freedom or poor discipline? Translate. Poor discipline. Translate! Ano yung Ikaw, mag-translate? translate ate ang question. Para sa ito mga fans nga maglisod og sabot. Ni hao. Goshing. Kuan, murag ang meaning is like Di English sa Japon. Basta mo translate. So, Galison. makamiss ba og deadline? Ikaangayan ba kuno na? Or poor ang Ikabati. discipline. Or What wala do you kay think? disiplina. Ikaw Of ate, course. una niyo mo, creative freedom or poor discipline? Poor- Before we choose, have you tried missing deadlines before as an artist? Before, yes. Ah, Oo, yes. and why? Wala kwenta mo. Oh, di ba? Yeah, oo, but for me, it's good. It's poor discipline. Yeah. Wala. It's poor discipline. So, Because, take note. ay, wala! Naadjugip. Kuan? Charan. Poor discipline, uy. Big Of time. course, kanang murabag in our journey, manggod, especially with artists. Also, good in the journey. By Arnel Especially Pineda. with artists, we are paid para mo with the deadlines. True. Kaya of course, nana sila gisat nga deadlines. Kaya there are things na nakahanay ba Nabili on timeline. what's going to happen. Especially if kanang katod yung mga very formal, very highly paid nga mga events or unsa man na. So, as much Takay as di man sila highly paid. Wala. But yes, so does that mean nga dapat disiplinado lang ka if taas ang bayad
Dili, So, if siya dili ang po. bayad, di ka Ningon pwede- kay ko especially, di ba? However, Hindi. Ay, siya, di mo na ito, dili ako. ikaw man gud bayot. Ina sala. Pero the fact nga imo siyang gi-accept, gamay or dako ang The fuck. TF. The moment nga imo siyang gi-accept, you need to finish, you need to submit something on the exact time nga gihatag sa imuha. Ay. Diba? Charot lang. Dami ito. Ikaw, ate, as buttercup. Oh. Sabay na. As a CEO, Cha! Okay. Si Obi, akag kwan. Atake. Oo. Oo. kanang Baga ng mama mo. baga ng mama mo, charot na. Good siya. Yeah, poor performance. Ay, wala sa options. Wala sa options. Ang options Oo. kay creative freedom Ay, and poor discipline. Poor discipline, di ay. Dito ka, Day. Dagatag ka. Saan kami, Baba ano tong ka, camera. Actually, poor discipline. Ah, nga naman, ate. Period. Ay, Wala na. Wala na. Yes. Wala na. Wala na. Eh. Kana, poor discipline. If di ka kasabot, wala kay Poor brain. pag-thinking. Correct. Mm. Bitatino na siya, poor discipline. Because discipline Is poor. is Is the boring key. to success. Success or step by step. Ano ba? Oh, mo success ka step by step. Kita mo si Jesus. However, pero if balik-balik na ang kanang mistake or balik-balik na siya, sakit na siya, Day. I think di mo siya malikayan sometimes nga mo miss yung deadlines. Yeah. Pero if balik-balik, it's kuan ba kanang it's redundant na kaayo. Actually, dili ko Sakit na na et. So, ikaw, Hala. sakit na So, siya. it's forgivable naman siya if Sakit. siguro mga once or twice. Aha. Kasi twice kay medyo, kuha na medyo so-so na, no? But if, sige mo siya, like what you said, repetitive na repetitive siya. na, Yes. it becomes your brand, manggod. Oh, it Diba? becomes your Brand. Kasi mo na lang personality. Ay! Ah! Kaya ako, I can't relate, Manggut. Ay. Always mo na ako, ma'am. Kasi CEO ka. No, CEO ka. Nabi na criteria But it for also, judging. kuan pod, it also, boils down. Ay! Naagay pa bukal. Kuan, how, Paki-off on ang the gasol. swing. Kind of on the Why? people so that surrounds you as well. Ako, I'm very lucky nga. Oh, I'm very lucky kaya di mo ko bayi. I'm very lucky kaya I'm surrounded with professional people. Tinuod. And I've learned from them. Like, of course, as a person, mo grow yun ka. You're welcome. Wow! Hilas. Okay, this would be a jud pod nga magpaka-professional if the Aha. people you're working with are unprofessional. Correct. So Yeah. lisod ay kaninyo na. Okay, always wow. professional. Sure ka. As a perfect Oo. person. Thank you so much. But Goodbye. it's tinuod ba ano nga if you keep on doing it over and over again, it becomes your brand. So if na yung mga events, yung mga ipabuhat nga mga butang-butang nga around your expertise nga area, medyo tiked sa mga Duha-duha na, tao. yes, Kay medyo more, ay, medyo Tagilid. tagilid ta dapit. Kana na po siya, medyo late man na siya. Mercy. At Ay, charot. ala! Oy. Medyo unprofessional man. Wala ko niyon nga si Angel, ha? Hala! Ay, hala. Hindi, dyan si Carly Hello, nga sorry. naka-censored karon. Sure! Sorry, Ay, wala ko- never dyan ko mali. Oo. Oh, censored. Correct. Comment censored na late na ba si Cardi J sa show. Sure! Kana siya. Hi, muna siya dira. censored. Hi, censored. If you're What to watching siya this. in kuan? Okay-invite po yung sa. Charot Oh, sure. Check. Sige, so... So, mo siya ang question Ito siya one. one. So, Ano pa basically, yung question two? Oh, of Sige, course. sige. Kay Bright Beta. Correct, But correct. consensus is, it is considered Poor Poor discipline. Performance. Sige. Pero question, before Yes. tamo add sa another question. Okay, go. Sige. Why do you think man nga some people would consider it as creative freedom ang missing deadlines? I don't know. Dili ko ka-relate. Wow! Me either. One na, okay, next question. Wala to siya. Di ka, hello? I can't read you guys. I think, is it because na I stereotype nga if artist medyo kanang emotional kaayo din? Kada bang usayang when you're very emotional into your art, mura kag malimot ka sa oras? Di ay? Ana. Dili po. Kaya if there's kanang something kay as much as possible, early gid ka. Kay there are tendencies nga na kay malimtan, na kay tendencies Di po ko nga malimong. unsa pa. Paghilom sa bakla. O ira kay kayo. Na ay magsumagay sa season 1, Oh. episode 1. Actually, ang friendship maguba na season 2. Na ano yung behind the scenes yung taon-taon, bakit na mo gabugno? Pero on the serious note, as much as possible, early gid siya dapat. For me lang yun, kay namo kay tendency nga,
it's either nakamalimtan or na yung mga changes. Especially with events, like, especially kami nasa field of dancing. Like, kanang mga events, nga, among gipraktisan kay very dako nga space. Why, ang ending, pag-abot sa event kay, Gamay di ka. bilhan ng mga flowers and all. So, marag, okay. Which is, gituyo po na sa uban nga mga directors nga kanang mo hire or kanang mga people nga might as well check, rehearse. Kaya nabi uban nga, dili mo rehearse the day before. True. Like, on the day na. O, di, Oh. yabo. So if, let's say, on time kay kanya, on time po magsugod niya, wala na. Wala ka tenor. Saka to iris na. Unless kung singer ka siguro. Pero need po kung sound check. Oh, what if, di Diba? ba? Oh, so you need, prepare ka dapat. Tinood, Oo. tinood. So munang gihatag nimo ang deadline kay para maka-prepare ka, 'di ba? So unless Yes. perfect yung kang pagkatawa, kay malimtan din. Go for Tinood. it. There's always room for ano, Jod, ka ng mga errors. Yes, and not all people will understand you. Like if malate ka, di na sila kasabot nga. Tinood! Naka-emergency and all. So, kana siya. Huna-huna na kada sa emergency pag before ka mo adto. Tinood na siya. Amazing! Please paki-hire Thank you. kay mga professionals sila. Char. Thank you. I-compare niya. Chare! As compared, Chara. Uy, dili tayo na. But natin second question. Okay, sige, second question. Can you really call yourself, English na po ni, a professional if people can't rely on you? Hala! If people No! can't rely on you. Oo, why? It's a big no. Why? Di na ka No! Di na ka reliable. Professional pa ka nga. Ano ba? True, di ba? Because part of professionalism is reliability. Correct. Right? Correct. Being on time. Ay, natang akong... Dagan ba? Dagan siya beyond Sis, may inner saboteur. Guwapa. Lamig lawas. Humot, dili ba ho, ana. Char. Dili, murag bang banga. Charot lang. Dili Kisa ba baong ba, eh? alibuog, ana ba? Halimaw Kasi sa baong bitaw. banga. Baong gano'n siya, being a professional is a professional. It is a profession. Di ba? Tinood yun na siya. Period. Dapat tayo last question, Ati. Ano pa ay? Paghantag question. Sige, sige. 55 pa ni Gabok. So, last question for the day. Okay, sige. For this episode. So, ang question is, how much, magkano, char, Huh? does your passion matter if you cannot follow through? So, unsay pulos sa passion if di ka follow through sa imong mga promises and responsibilities and deadlines as an artist, as a professional? De, sige daw. Kaya alam mo good sila, di ba? Promises are made to be broken. Ay! Sino day? So, takhan! Ano ba? Mo ganit na saying kuan, promises are made to be broken. So, kung mo promise? If ma-broken naman di ay. Correct. Bita sa, ano mo good ka ng, naraman siya ng passion. Kay passion biya is better than cure. Passion of the Christ. Bitaw, ang passion mong good kay nanas imong heart as an artist, as a person, individual, Sure. living thing, ano ba, as a vertebrae, As a single cell mamal, organism. wala, bitaw, kana na naman sa imong As a heart, negosyante. CEO. kadagang gold, pero plastic ako, no? Oh. Na, bitaw, no, kanang, ang fashion, wala, kanang, gwapa ka, kanang, perti ka man ng meat, wala yung fashion. Bitaw, ang, So, fashionable. what's the question? Nalimot, anong ko? At ang question is, how much does your passion matter if you can follow through? It won't matter. It depends. Correct. It depends. Bitaw, no, kay if na kay passion, mo commit mong ka, na nanang commitment nga, panitan, kana mo commit ka nga, ako ni siyang kanang i-deliver, kanang on time, diba? Mora. Bitay mo siya i-deliver with flying colors. Dapat kay, dili lang ikaw, dili lang sa imong self, imong hunaon nga, ay, passion man ako ni, so, ako ra i-care akong self. How about di ko ng mga ni-hire mo? Diba? How about ka ng mga audience? Correct. How about kung kitsa ni bayad nimo kanang ala gibayaran na ka ding ikaw rin magbuot. Di pa dugay. Ano ay pagbuot-buot. Naisag mag-awin. Sorry, yawan ni mo. Sorry siya. But as an artist, you need to live on
unsay expectation sa people nimo. Ano lang, Dapat exist. may bayad or wala, as long as ni yes ka, you always need to You can't perform say the no. wow. That's You can always say no if you're really Hindi not kaya. available. Oh, kung di kaya, yes. pag double book. Kana. You have to also, you also have to be realistic. Di ba? Kaya what if dapat passionate ka, if na mo offer, yes, then mo offer, yes, o niya. dapat dilingon Hindi ana. makaya. Dapat smart ka, 'di ba? I know, art is not for free. Yes, not for free, but sometimes of course we take consideration. Yes. Because we love what we are doing. But Exactly. kana ayaw lang pud mo pangabuso, no? Opa. Kay usahay para babot abuso mo, nami-rate pa inyong hangyon. Patuga-tuga, char. Pero okay ra, Oh. wala may problema Itaw ana. para po na ako kay dapat smart man ka na mo kuy kanang Brain? principle nga. Usara dapat principle ra. Smart principles. Ay, basta S. Kalibo ka Dapat specific. Wow! Specific Smart ka siya ron. kung Sige, ano, go. diba? Palindigi ha. S for specific. Dapat imo specify Nalagay mo camera. kung unsa imong kanang i-deliver, unsa ka as an artist, mo na siya. A game na lang ni S specific. M Ay, siya na lang dito. stands for M. dapat measurable. Ah, di ba? Dala ko sa madalunggay. Ano lagi na dapat i-measure nimo kung ay makamit dai ko ani, ay makaabot dai ko ani, dili siya mag-overlap imong mga goals. Dili dapat miserable. Dapat dili miserable. Dapat Murag si measurable. Correct. So, S for specific. Mag-quiz after, ano? M for measurable. Measurable, correct. Okay. Sige. A. Ano ba A? Attainable. Ah, Diba? from the root word. Attain. Ah! Bitaw from the word ate. Kita ba attain? Ate. Ati, Dapat ati. ate. Bitaw attainable. Dapat imong Ma-reach. Ma-reach siya po di mo nga. Murabag Makaya siya. makaya ra nimo ana kay di pa rin nilang blank. Lah. Ay, wala po ko ganun. Nga mo Di ba, promise blank pa of na- something. Sa tanan Guys, ba? mo na ako. What I mean Mo na ba is, ako. dapat dili imong, dapat imong kaugalingon, kabalo jud ka nga. Madeliver. Kaya din ako, Kaya, no? no? As a True. person, Wow. Next. Next. R, Oh. R. realistic. Oh. Ayaw, kuan ka ng, pag, dili ka mag-delusion nga. Sobra-sobra. Isog siya. Isukisyon. Nga, sobra-sobra nga. If naga, dahil kuan ka nung, ay yes! Okay. No? Nagkaanan, hindi ay, nagkabilat-bilat. Unrealistic din siya. Oh, dapat realistic ra ka nga. Mo siya, kaya. Kaya. Correct. Last, Reviews ata. Again, S for specific. M for measurable, A for attainable, R for realistic, And last but not the least is... T, talent. Oh, ako nabuot. Alangan po og usa ka artist niya. Ay kanang artist kanya, wa kay talent. Dili ka magbinagag na. Unsa ang share for talent? Charot, Di diba? ba dapat na kay Patuga-tuga. talent? Bitaw, tanan man na siya as a whole. As a whole. Sa hall. Dili siya one-fourth. Unity. Dili siya one-half, lengthwise. Ano ba? Dapat na kay talent. Kay talent man mo nang, Ya, kay talent man nilang maliit. lahi naman na. Alay na lang siya. Sakit. Again, I can't relate kasi ko tiglay. Ah. Charot bitaw. Morto siya. Dapat smart ka in a way, dapat realistic, dapat kaya rin mo. Ano no? Dili So, ang kay lesson for today is smart. Oh, smart. correct. So, how about ikaw, ate? Ano pa ba kayo madugang Wala sa na, iyan na last to. question? Wala nang geek. Di ba? Ano, So galop na niya intelligent. Medyo overachiever siya today. Oh. Pero wala So, siya. Wala siya. overall, mga auntie, what's yung mga parting words about kaning atong topic karon nga missing deadlines and as an artist, what are your mga parting words as an experienced professional in demand? Char. Hindi na pwede siya Artist? kayo. But siguro, ano lang, you In need and to out be of the responsible enough to know your priorities, to know your preparations, to know when to say yes and when to say no. Kana siya. Because people will always understand as long as you're going to explain it to them clearly na we can't do this, we can't do that. Di balibad mi not because we are busy. Dili na mo kaya and online na una ninyo. Ina na ba? So just to avoid conflict. Okay? True. Yeah. Kaya magsobra na pag pabibo, mura na kag si Blank. Ikaw, ate. Charot. For me Final is- word.
R pod siya. Pareho kay R man siya, so R pod ko. Realistic. Diba? Ano ba? Dapat, imo nang imbre nga, dili na ito magpaka-delusion. Dili na ito magpaka-bibo. Diba? Correct. Dapat realidad na nga, ay, dahil di na ako kaya, ay, kaya din ako, ay, birthday na ako, ay, yay, So, little butterfly. Responsible, realistic, are Reachable. reachable. Oh. Dato, ma-reach, reachable. dapat taso mo. Ka-afford mo dapat. Charing. Dapat Kita mo to makaya siya. dyan ninyo na siya. Correct. But yes. Yes. Kaya at the end of the day, imo mang integridad. No? Tinoo. Yung gitaya. Yes. That works for any form of art, Yes. artistry. And at the end So, of the day, no, bisag passion na to atong ipang buhat, Aha. we always have to put in our minds nga naagot tayo responsibilidad as professionals. Correct. Kaya at the end of the day, it's dinner time. Yes! So, maho siya, guys! Oh my God! Paspas kang oras. No. Yes. Charot bitaw, no? Ato i-rewind. Nahuman na ta, Char. So, mauto siya ang atong episode 1 for season 2. Oh Season my God, I two. cannot believe it. But, ay mo ka pala ka, guys. Kaya naapatay mga umalabot pang episodes pohon. So, please, stay tuned and look forward to our new episodes which will be uploaded pohon, depende sa mood. So once again, we are your Broadgate Queens and thank And you welcome for and welcome to and thank you for watching Thank you. the Broadgate Broadcast Season 2 Episode 1! And i-upload na po ang episode 2. Goodbye mga mamshika. Bye-bye. 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 Ah, plastic. Sure.